Bog svima, dobrodošli još jedan vlog, a zapravo je to moj prvi vlog koji radim evo na mom kanalu. Evo da se malo predstavim gledateljima koji me budu gledali. Moje ime je Kristijan ili Kiki. Zaposlen sam, radim u jednoj privatnoj firmi blizu Varaždina. Evo kako svi znate, Varaždin je zapravo poznat po baroku, Špancir festu i uvijek svake godine na Špancir fest dolazi puno ljudi i uvijek ima neki puno novih sadržaja. I evo, moja želja je bila evo da probam kako je to na YouTube snimiti sa sebe i napraviti vlog o sebi i snimiti svoj život i neke događaje koje se spontano događaju, da ljudima to bude zanimljivo i da te gledaju. Naravno treba će mi dosta velika vaša podrška da mogu nastaviti bolje, kvalitetnije, više napraviti vlogove o životu i što se događa. Pa evo, obavezno pretplatite se na moj kanal, lajkajte ga, komentirajte. Evo, i uskoro se vidimo u nekom novom videu. Ćao!